Sekretaris Regional Agrikultur Sr. Filomena Sila HAPARA Sr.Minguel Bakun Hanesan Funsionario Kontratadu Agrikulturnya. Sr.Minguel Bakun Hanesan Funsionario Kontratadu Agrikultur Departamento Pecuaria e Veterinaria. Iha Sentru Produsaun Animal Makelab Suku Taiboco Posto Administrativa Pantai Makassar o Ekusi Raeoa. Sr.Minguel Bakun Hanesan Nain o amat toba iha aldea Makelab Suku Taiboco. Noon au kana kompleto Minguel Bakun. Oba Bayrok Musa aldea Makelab Suku Taiboco gestor Pantai Makassar. Governo halo akordo holiana insira o toba na yuf husi aldea Makelab Suku Taiboco posto administrativa Pantai Makassar. Kata governo se labele selu osan mai be governo se valoriza o fo servisu de ba wan SEC.REGIONAL na imbarai. Oke, au ite do asunto ne equipo jornalista. Hain fe vale fele mas hitam di atas putih. Fekelo ito na minek umiop baha ana tobi es ana juves. Oke, hem concorda. Oke, 2017 rekrut kay din CPA Makelab. Haya to found we fell in boys. Hena mo kay ng tayo na buhat na presidente ay kan aprobo sa orçamento maka hay mismas. Pagtabi gobyerno ng ukon 2019 abusos doon maka noeng kay tobe na juf tamam yuk mukhang mas makani in ana. Sr.Minguel Bakun afirma tangkata ukun ono governo liu ba governo autoridade Raeoa ukun ho diskriminasaon. Tamba renovadet ema balunia kontratu. Ikus mai Sr.Minguel Bakun halo konfirmasaun ho Sekretaris Regional Agrikultur mai bela fo renovania kontratu. Sr.Minguel Bakun Taka Sentru Produsaun Animal Makelab Suku Taiboco Posto Administrativa Pantai Makassar. RAJAUN KATAK la renovania kontratu SERVISU. Então Sr.Minguel Bakun mos ia direito atu futi decisão hori Taka Sentru refere. RAJAUN KATAK ni Hanesan Nain barai idane. Au eko kan feka autoriza. Momento kolega sina oke tanggal 7. Au tamu eko asim benaga kan feka autoriza tamu yok sisulensi. Au fanaum confirma chefe departamento pecuaria. Chefe departamento pecuaria confirma kau na yok direktur. Funsião mata fumbo tanggal 7 untuk novo kontratu au ka tama. Oke, au ka paciência na tina plena au na confirma. Chefe departamento pecuaria. Direktur agrikultur. Chefe gabinete agrikultur. Sina kau na funmese. Oke. Nena funmese kolega sina oke ala ka sina fa agora i au kalim faben hai tobin an hakau au neoni decisão terakhir au eke nami upog na lain kau na punon tinggaw na atog au fena jana kan tefa na atwen tinggaw au pasensya at maut laman tu au nuku terakhir na punon tinggaw maut au eke na jana kan sobe fanikas kantor agrikultur es Makelab es aldiak musa es au nukuk nanan au tobja nukuk nanan iyon ang RAJAUN nakho hay kan fa hemitam ko hay hemitam nin ho uli ay ho family in ana au ton au anini fe ani SMP SD au uli in ramata ven mas kabukan ng posisyon inait departamento census politik in ramata ven in gabisa fa in posisyon es in posisyon kay es fa Sentru Produsaun Animal. Sinanyo ko na kami hay kan autorizo ko maka ho hemitam ho uli ay ho family in ana. Au uli dek na hunan to inahun. Agora nek maven. Abarata to kan galih. Maluk sira, atu heta informação nebe factuais no atuais. Heta haluhan inscreva iha canal APV23 Online News. Hane hambutang notificação. O comentário no fahetutan ba media sosial sira selu.